U 8. grupi, ako disciplinu 50 za plivače, a prosjeta u 9. grupi, diskvalifikacija za stazu 8, Bogdan Inačić, Mladost Zagreb, diskvalifikacija zbog nepravilnog odluka. Najava za startnu grupu 12, 50 za plivače, staza 1, Andrej Ostojević, 11. Staza 2, Luka Gudan, 12. Staza 3, Luka Tomičić, Mladost Zagreb, staza 4, Andrej Košanović, Novi Zagreb, staza 5, Marko Šovaja, Sesakjanov, staza 7, Marko Došev, Mladost Zagreb, staza 8, Emilino Ština, Crkvenički plivački klub, staza 10, Marko Pisak, Novi Zagreb.